Mbui maga manaki yude kaka jail lieta. Ji ang'wen oyangi ni owito ngimagi e mach machiro matoi mabendo weyo mwandu manengo gi odhuro kowang' gino momiyo jodak kod johala lal. Elit kod kuyo mar lalno en ich wang' ewi mach masiko wang'o chirono, gino manomiyo johala go riembo Gavana Johnson Sakaja magiwacho ni miyo gisingo manono ma onge tim. Hii moto inatokanga wapi? Nani huwa anachoma hii soko? Asubuhi anatoka kwa nyumba yake anakuja kufanya nini? Kuchoma soko. Anaharibia watu maisha. Mano e penjo maduong' ma johala e chiro ni penjore ka koro e thuolo machielo gido lal tok mach wang'o mwandu gi okinyi makawuono. Last year tulichomekewa mwezi wa 6 tarehe 10. Leo tena tumechomekewa tarehe 3 mwezi wa 8. Anatujui ni nini inaendelea kwa hii soko. But mahali imefika sasa ni viongozi wetu wa hii soko ndio wanatuchomea soko. Gino mamedo gi mirima en ni kawuono ji ang'wen owito ngimagi e kinde mane gitemo reso mwandu gi. Ka wabiro gi pikipiki to wadonjo wachako golo lewni. Karamacho sechopo machiegni tok ne wanega. Koro kane jaoda wuok mokwongo gi mzigo mokwongo. Tawinjo koko ni wuogo go na sim. Wuogo ko macho sechopo abongiso nyithindi nadi kisetho. Tangiso joma wan go nyaka tichabili giri jomotho sanigo. Angiso gini wuogo ko macho sechopo kae. Koro anang'e ni giwuok nikech ji koro aringo to jomoko podho piny ji wanyono misike benie ndara kama. Tuko na uchungu sana. Because kama ini mambo ya binadamu ambana tufanye kitendo kama hii, wazee walie, wa mama walie, tuitupoteze mili 4. Wale ambao watu ambao kwa wanakuja kuokoa mali zao kwa vibanda warudi wachomekee kwa vibanda zao. Johala go wacho ni yuarok mar telo mar chiro no ema dibed ni kelo wang' makinde ka kinde kano se siemgi ni masira nyalo biro negi. On Tuesday ndo tulipewa warning. Hii wiki hata tujafanya kazi kwa hii soko. Na saa hii soko imechomeka. Tulianza kuuziwa uoga on Tuesday. Tukaambiwa tukue careful. Sasa leo Friday usiku tumeamkia kama soko imechomeka leo Saturday. Johala gi wacho ni ngimagi medo mana thirno kaluwore ni koro kata hola manigi kao kaluwore kod masira mahiga mokalo pok gichulo. Sisi wote tulikuwa tumeweka stock. Hata jana tulifungua bills. Tuliweka stock. Na tulichukua loans. Hata loans za last year wenye kulichomeka hatujawahi maliza hata leo. Tunaweka stock za zile mtu unangoje tuweke stock ukija ukishaweka stock vizuri umeona sasa uko sawa wanachoma. Sasa tunafanya nini shwali? Gidwaro duoko ewi mema kinde ka kinde mawang'o chiro no. Tuko na uchungu sana kama kitu inafanyika hii alafu hiyo inaenda tu hivyo. Sasa hivi tunataka saa hii DCI, we are calling upon the DCI afanye thorough investigation, na kama mtu yeyote ambaye amepatikana lihusika na hii moto ya Toi apshukuliwa hatua kali kabisa. Ichwang' ewi lalni nomiyo giriembo Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manochopo kanyo kagiwacho ni okomigi kony mora mora nyaka ne mach chak wang'o chirono. Sakaja alisema last time anaunda road, akaunda barabara ya soko, na akasema in case of emergency gari ya fire extinguisher inaweza pita ikapita. Si leo kulikuwa na barabara, gari iliingia soko kweli? Muliona gari soko? Hakuwa na gari. Tok e chiro no, Sakaja nogolo ote e yor andika kotimo mos ne lal ma johala go noyudo kowacho ni kaunti ma Nairobi biro konyogi e gedo. Omedo ni okinyi makawuono e kin saa 9:30 nyaka 11:30 ne nitiere mee 5 mopogore mano mako Kayole machiegni kod Naivas, chiro ma Umoja 2, Mathare 4A machiegni kod Air Force, Bondeni e Kibra kod mano Matoi. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino mabende nolimo chiro no owacho ni gilu chudo ma kaunti ma Nairobi owinjo migi kaluwore kod chik. County government ya Nairobi iko na zaidi ya 900 million. Mtu yeyote ambaye kwa katika emergency fund, mtu yeyote ambaye amechomekewa lazima apewe, kama ni kidogo ni 500,000 Kenya shillings.